Ngiyakulekelela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona utholela ithuba lekulalela iRhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamuhla ngolesine 20 enyangeni ya February 2025. Lamuhla umfundisi usifundisa ngephasi kwesihloko lesithi sichumana naNkulunkulu kumoya wethu. Amen. Kuba seGalatia 3:28 uthi kude umJuda nemGriki, kude sigcili nalokukhululekile, kude lomfuna lomsikati, nonke nimunye kuKristu Jesu. Amen. Kunembono loliphutha labanye bantfu labanawo ngekuchumana naNkulunkulu kude kuvumisa kwalabafuna nalabasikati. Bacabanga ukuthi labafuna bagcila etingomeni temandla kanti labasikati ngekuba nelitsamvo kakhulu banconota kuhlabelela inkosi tingoma telitsamvo. Kodwa kucabanga lokunjalo kwenyama futhi kwesela iqiniso lelijulile lakamoya. Uma kufika ebudlalaneni betfu naNkulunkulu sichumana naye kamoya, kumoya wetfu hayi ngebulili bemtimba. Pawula wakwenda kwacaca ngesikhathi athi uNkulunkulu lengimkhonda ngemoya wami wonke ngikushumayela livangeli lemvodzana yakhe ungufakazi wami. Kuba seRoma 1:9. Amen. Singumoya, sidalwe ngemfanekiso waNkulunkulu futhi sikhonda uNkulunkulu. Sikwenta lokho kusuka ngekhatsi emoyeni wetfu. KuKristu bungithi betfu bendlula bulili, bungithi mbamba busemoyeni wetfu futhi kulelo live kude kwehlukanisa. Ngakho-ke kuvumiseni kuchumana kwakho naNkulunkulu kungamoya wakho kufinyelela kumoya wakhe ebudlaneni. Inkosi Jesu yathi kofa sikhatsi sikeda nanyalo sesifikile lapho labo labakhonda ngeliqiniso bayawukhonda babe ngamoya nangeliqiniso. Johane 4:23-24. Amen. Bulili lobonakala ngephandle buyingcenye yemtimba wasemhlabeni, kodwa thina sitidalwa letinsha siyaphila futhi sikhonda uNkulunkulu kumoya wetfu lapho kwehlukaniswa kwebulili kungenandzawo khona. Kuba seGalatia 3:26-28 uthi ngakho-ke nonke ningemafutsana aNkulunkulu ngekukholwa Kristu Jesu. Nine nonke nabhajajiselwa kuKristu, ngakho-ke senembethe Kristu. Kude umJuda nemGriki, kude sigcili nalokukhululekile, kude lomfuna nalomsikati, nonke nimunye kuKristu Jesu. Liphindze iBhayibheli lithi licilongo liyawukhala labafile bavuswe bangenakubola thina siguculwe. 1 Corinthians 15:52. Amen. Ekuvukeni siyawuguculwa singasabanjwa kwehlukanisa kwemtimba njengebulili. Haleluya. Kuchubeka nesifombo ungafonza Johane 4:23-24 nakuba seRoma 1:9 nakuba seGalatia 3:26-28. Amen. Sidawusho ngomthandazo, udawusho emva kwami uthi babelo thandzekako. Ngiyabonga sembulo sekuthi ngingubani kuKristu. Ngiyakwati lokho emoyeni wami. Ngesidala lesisha lesakhiwe ngemfanekiso wakho. Ngikukhonda ngenhlitiyo yami yonke. Ngentshisekelo ngemandla kanye nangelitsamvo. Ngati kutsi kukhona kwami kuphakeme ngetulu kwalokubonakalako. Ngiyabonga kungenta ngibe munye ngaloku ngehlukaniswa nawe. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla.